Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Banwanra ya kejing yeteli ba kejing skong tanan hapo ka office ka baki yetrei lang ba kumju ru banyo ya gamet ka ba koj bukhya ka office of superintendent of police ka East Khasi Hills district ha ka arsan trek wi yang alja apun rio ka la pelong ya kejing ko mare ka bala te ka fitness and camaraderie run ya ka bala stang na SP office shadow ka office jang district council but 15 yang shi SP office Hakani ke jaya mare balai shimentahan rupusan ngon lakwe alama do SP ke East Khasi Hills ubat Vivex AM beringkat ke tingdan lang ki pulit officer. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwe Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi
Pila ru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Megalaya, light no tang is kasihers. Pila benlet bed, syak office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kuat kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.